Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti umuna a Pedro, Kapitulo 4, versikulo 10. Aramatan kuma ti tunggal maysa ti bukod na asagot, nga inawat na iti Diyos ama ipaay, iti pagimbagan ti padana at tao. Kas naimbag nga agaywan kadagiti na duma-duma, aparabor nga inted ti Diyos. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Manang, mabalin nga ibati mi pailaang dito'y paraangan nyo da ito'y kotseme. Saan mo nga agandar? Ay katuwan apay naan ano? Saan mi nga amo? Kala at matlat na nasimardeng. Di tapay mateng nga ti kalsada. Imbaglakit din taad dadagiti lalaki at timulong anang ituroon. Kat, anya ngayon ti pagluganan yung agawid kan nila kay mo. Agjip kami pailaang Sige, ibati yulatan. Saan mo't kit di amaan ano dito? Nagnagnatan na din na oras, bakit? Sapay nakahils ka. Sana bale, taitalaang mo't mapasamak da ito'y. Ay, moapay mo't nga nakalata si Mardeng di kotseta. Mangayab kan iti mekaniko amang tarimaan. Pampanunutag pa'y nga rod no asino ang mekaniko ti ayabag. Ay kadye talaga akabailan na atarimaanan ati ayabam. Amumatan nga adu ita dagiti manglimlimo ang mekaniko. Ala, partakan ta ti magna. Tapno makadanon ta ni Jay paradaan ti jeep. Nanang, kutsin samad daan ti maring kan Uncle Benji nakaparada ijerwar. Wen, imbati da, tanapirdi ka no? Anya ka ngay nga ti perdi na. Jak amu Kahit, nalpasan ti klase. Unanang, iso anagawid ako na dagos. Ika nga ron agsak doon. Tapno adda aramatek nga agluto. Unanang. Kalpasan na, agaron kan tumatan. Nagwapo ako, tse. Ay, madanak kumamat iti kasto elugan. Napirdi ka no, mait ko na ni ante. Wala nga rotin san. Diyan ka mo nun na ti Perdina. Nalaka lang ang makita ti Perdina. Nalakakin ka. Ta engineering talalama kurso. Win, mate. Ay, padasa man na tarimaanan. Ipakadak pa yakin ni Uncle. No kaya't na asya akong timang tarimaan. Saanin? Tarimaanan mo. Tapos si kantong titangdanan ni Uncle. Di mo pa kaya tikasta? Oh, Insan Arnel. Si kamat gam na itagaw awit ititimba. Ay, manong. Ay. Ingka kidipan iji kusinan day taadanom. Takasapulan ni Nanang. Tulungam nga gluto Manong. Nagdagsunin. Ay. Saan ka di nga gis-eskwela ni Arnel? Short course ako na dati sa eskwelahan na. Apay, short course pa lang. Sayang lang ti kwarta amang padal iti day jata. Tapay, mat. Nababangarod ti IQ na. Narigat asurwan nga agbasa ka nagsurat. Sika, matinsan. Kung nagngarod ka ni Nanang, adinan pag-eskwelahan. Masyan ka nung mga amin. Kat, anyang iti adadalin na. Agtarimaan iti lugan. Ay, kit mayat ano kasta. Amang ano kabala na ataramaanin da ito ilugan daan ti maring. Nagpakatawa ka matinsan. Mga naki din na perjan na. Kababayin kada angkel ka nanti. Lakay, adda ni Sani di tarwar. Adda ka no ibaganakan ka. San ka di nga isuday tatay ka anak ang mga agadadal iti engineering? Wen, graduating gaya man. Anya nga tati bagana. Ay, kating ka kasarita. O sige, tayo nakasarita. Ay. Sani, nasaya ta nakapasyar ka. Uncle, semestral break me. Nakita ka na perditilugan yo. No kaya't yo, siya kong timang tarimaan. Kabaalam matarimaanin? Wan, Uncle. Nalakalang dayjay. Kinapudno na. Agberbero kak iti mekaniko apang italkak itilugan ko. Gamaging gaita,
Awan pa'y nabirukat. Siya ko na, Uncle. Sige. Agtalagak iti kabalam. Di itangdan ko iti alaga mekaniko, ited kulangan ken ka, no matarimaan mo ti Kutsemi. Ni Arnel ngay nanang. Nalpasin anangan, imo na nga men. Ang mga nupimanaw manan, pag inawan nyo pa isakbaya pumanaw. Adda nga ron ijaruar. Kitkitaan na dyan kutsi antim amarina. Ay sus, ang mga nupadasin na atarimaanan. Ada mapirdi. Ay, mabit lang tayo nakitaan. Dayjay, oh. Ay, pukabak. Arnel! Adaywan day ta kutsi dante! Di mo padasin na kutsin day ta, tamang ano at ada mapirdi! Ay, unay kamutan aya. Apay akas tati ibagam ka ni ading mo. No, ay ada mapirdi. Apay ada pagpayad jaw. Kat no agad adal iti kinamikani ko ni ading mo. Ay, sus, manula abulan mo day ta nga adalan na ngay. Ay, di kalaag talog ka ni ading mo nga Arnel. Kasano ko mga agtalagak iti day tao ngay? Di nantupay na diretsyo tinagbasa. Arnel, yung kaginaw. Nalpas kami nanangan kanina nang. Manong, kabaalak at tarimaanan day tulugan da anti. Kalukwan. Ha? Di mo man ibagbagati kastan no da sa bali a tao. Anya atarimaan nga ibagbagan. Di ka lang mabain. Yung kaginawan. Talaga mo't kabaalak at tarimaanan. Be, aday tan ni Insan Sani. Oh, Insan! Nagkapo aki di balay da Uncle Ben. Kunana, siya akong timang tarimaan iti lugan da. Saktong titangdanan na. May tanong kasta. Amo, matarimaan mo dito, Insan. Nangato ti kursom. Nalakalaing da ita. Oy, Arnel, anya pala raramidom dito. Yung kaginaw. Uwan Manong. Inala kong dagiti gamit kong agtarimaan. Isu arugyakon at tarimaanen ti Kutseda. Dagiti kaldero ditoy, inawampay. Una nang. Ay, ni mo't gayam sani akasinsin mo timang tarimaan iti kutsi da uncle mo, aben. Kabaalak at tarimaanan day jay nanang. Apay, anak ko, inadalyo ka din ija iskwilaan no kasanot agtarimaan. Una nanang. Siyak tupay ti kanayon a very good. Ay, naglaing kan no kasta. Siyak la kuman timang tarimaan. Amok at tarimaanan, nanang. Ala, aginaw kang harudan. Tainak man pa'y maturog, bieg. O nya, sanay. Nakita mo, ti problema ti lugan da, Uncle. San pengaro din san? Ay. Masapul sa nga, down ko ti makinana. Ay, sus. Nadagsan day ta, Tapno makita ti problema, Ay, tulungan ka, kahit mo. Nasasaat no tinulong ta. Sige, tulungan ka lang. Tapno makasursuro akman mo't ngagtarimaan. Kentap no napartak ama tarimaan. Agtinulong tan. Uncle, ituloy mo inton bigat at tarimaan ng tilugan niya. Nagrigat a makita ti problema na. Kunak no natarimaanan, tao may kukumaalaanan. Saan pa nga ro, Uncle? Ala. Subliak to nga ro din ton bigat. Nasaysayat siguro na inton Sabado asublian nyo, Uncle. Anya itaaya. Martes ita, Uncle. Ay, awan ti pangitulod ko kinian ti miti opisina na. Hanggang sa nabali. Basta lakit di siguradua mamatarimaan. Uwan, Uncle! Ano sampay lang ti ag-commute tasan pa ang natarimaan ti lugan ta. Anya pa ingay ti maaramitak. Inton Sabado ka no matarimaan. Medyo nabayag matgayam at tarimaan ng tiper di jay lukan talakay. Wen nga rod, hanggang sa nabali. Ta sigurado matarimaan. Apay kit dinasan. Engineering ko naman ti kurso ni Sani. Ay, problema ti kutsi da, Uncle Ben. Apay, katdwa kayo umatan ka ni Sani amang tartarimaan. Winarwarmin ati makinana. Tapno makita mi ti problema. Ay, kababain ka ni Uncle yu no saan yu ang matarimaan tilugan na. Ay, ni Sani Tultulungak lang, mate. Ay, Arnel, nakainaw ka ditan?
Apay nga da ka dita ngagdengdengag iti istorya mi kaninanang. Ay, bay amlata ka din ni ading mo. Apay, aya. Manong, ibagbaga kon. No siyak timang tarimaan itilugan da, Uncle. Manula nga oras, malpas kon. Agtal na ka man. Apay nga ipapilit mo. Jak agtalagkan ka, nawatam. Di mo ka din pagsawan iti kasta taadim. Nungay kabailan na nga agpaiso at tarimaanan. Nawanla mo kun. Agin naw akin agsakdo ti kabailan na. Nay, apay ta nakabanikas ka mo editan insan. Daklat ta makita ti problema na. Ay, huwag nga rod. Kuni, umay ni Uncle. Umay na kanong alanin ton madamdama. Anya nga ti bagata. Jak nga roda mo. Saan lata mga gandar? Ni. Ay, dahi ta ni Uncle Ben, kani Auntie Marina. Si Auntie Makisarita. Mabainak. Wanya nga kanakan. Mabalin ka din nga may kualaan tilugan ko. Saan pa yung mabalin, Uncle? Ne, saan pa yung mabalin? Manungal daw ang tinapalabas. Uncle, jak pa nakita ti problema na. Kasan mo itadaytan? Uncle Ben, Auntie Marina, at merienda kayo pa'y. Ay, thank you, Arnel. Bakit? Ipaguyod tan sa langin da ito'y lugan. Tay patarimaan tay ti sabali. Uncle Ben, no kayat mo, siya kung timang tarimaan. Ay, saan nyo nga italakan ko ana da ito'y lugan nyo, Uncle? Anda maperde. Kuwa. Apay di mo italakin ni Arnel. Amangan no kabailan na. Sige, Uncle, italak mo kanyak. 3 nga oras, matarimaan kung dayta. Anya? Kalukuan. 3 nga oras. Saan minto pa ang natarimaan iti manungal daw? Kayat mo ka di, tarimaan ako, Uncle. Anya ti makunam bakit? Ay katwan ikantaman iti gundaway ni Arnel amang ipakita iti laing kan kabailan na. Kat kabayatan nga gururay ta, intapay nga rod ang merienda iti unag. Sige. 3 nga oras. Aguray kami, Arnel. Uncle. Insan sani. Mabalin ka di abuludak pa'y dagita gamit mo. Naglaing kamatan ngay. Sana mabalin Makamu kamat iti gamit mo Kunamlan sino ka nga agboluntaryo nga mawan mat gayam gamit mo. Sana bale. Mapan kulangan buludan ti gamit di gayam ko. Sakmatan ti agner-nervyos para kini Arnel, insan. Nakarkaro ka. Anyalangan ti maibagadaan ti kanangkal. No, dada maperdi ti lugan da. Kita mo, nakakonsentrate nga agtartarimaan. Saan pa nga agayab iti kadwana? Kung nga ron, nakululoy magpay. Jak kaya takitaan insan. Agbuya tamang kit di iti basketball. Pag-urayan ta iti 3 nga oras. Manang, agad-adal ka din ni Arnel iti short course. Wen, inaldaw ama panag-eskwela. Ay, naanos day ta nga anak ko. Tauray awan pagplete na, mapanlatag eskwela. An-anusan na amagmag na. Sapay ko mga rod ta matarimaan na tilugan ta bakit? Sapay ko mga ron lakay. Ay, idi ubeng, nabayag ang nakasursurong nga agsao. Inkarkarara ko asapay ko matagbalin anormal. Ket agyamanak iti Diyos ta nasaya at matan. Nagagat ka na anos ni Arnel nga anak ko. Lakay, nangagmuday chay. Nagandarang tilugan ta. Napagandar nga agpaiso ni Arnel. Ay nakman kitain. Anya nga ta tinaramid na. Mayatan, Uncle. Natarimaan kon. Ay naglaing ka na, Arnel. Awan pa'y 3 nga oras. Natarimaan mon. Nalakalaang mat, Uncle. Nalaka para ken ka? Nalakalaang, Uncle. Padasek man na patarayan. Umay ka, aglugan ka, Arnel. Tadwa ta amang ipadas. Uncle. Pimintas pa ititaray da ito'y lugan ko. May sapay nga min dayta kadagiti tinarimaan ko, Uncle. Bilibakan ka. Nagpartak mo at tinarimaan. Kanayong nakngapaan idinimanong ko.
Awan ka no amok nga maaramid. Iswa din iskubrik ti bagik. Noan niya talaga ti kabalak. Kat, dahito'y gayam ti paglaingak. Ti agmekaniko. Kaano ka di amalpas ti panagadal mo? May salangan na bulan angkal, malpasan. Mala, rekomenda kay jay kumparik nga dan iti dakkel atelier. Kayat mo ti agtrabaho iti talyer? Uwan angkal. Agyaman angkal. Kayat ko talaga ti agtrabaho. Nanang, naskon ngayon nakagtrabahon. Ay nagsapa kamutan. Ay, kaguro ti manager ti Maladaw asumrek at trabahador na. Ay, kat nun ni Arnel ti manager iti talyer apag kam. Ura man, tanak mo ilata. Nakais-istrikto. Ay, hindi ngay mo't sanay. Awan sa mo't trabaho na. Diyan ka man amo kang kuha na nanang. Nakagraduar nga agpaiso iti na nga to a kurso. Ngayon hindi na mo't kaya tagtrabaho. Isong aking gayt ha. Dayjay, istambay. Ay, inabak ni ading mo nga Arnel. Aramatan ti abilidad nga iti ti Diyos kada tayo kas panagserbi iti sabali. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.